usanga mu madini y'abadive hagera ku ifunguro ryera abana bagasakuza abandi bakarira kuko ba nyina babaririyeko abana ngo bagenze gute batahe bazabirukana uko no kwimana umuntu mukigana ijambo ry'Imana hagera igihe cyo kurya ngo taha uwo muntu si umugome uwo muntu n'umugome kandi ari umwana ari umuntu akuze umuntu mukuze niwe agomba gutaha agasigara iki agasigara abana bato kuko bo ntibagira n'icaha twebwe hano turabaha uko tubyemerwa n'ijambo ry'iki n'ijambo ry'Imana twabonye mu bakurambere n'abahanuzi bavuze ngo ndababyeyi bari babumbatiye ngo abana babo bifura mu biganza mu gitabo cyitwa ngo rengera ubuzima ya kabiri ku ipaji ya 60 handitse ngo n'abana nabo nibabe bahari ngo kugira ngo nabo bubahirize agaciro k'amaraso ya Yesu abana nabo ngo bagize gute kandi Yesu nawe ati nimureka abana bato bagenze gute baza hundi ngo rero nimba Yesu yo kwirukana ntabwo yo kwirukana abashitsi cyangwa se abantu bakuze mwakurikiranye watirukanye abashitsi ntirukane n'abantu bakuze ntiyo kwirukana n'abaki n'abana kuko abana bo nibo bagororotse kuko mu Matayo 18 umurongo wa mbere ngo ni mutambera nk'abana bato ntabwo amubwiye Imana mugize gute bwiye ngo nibasangizwe itegeko n'Abisirayeli itegeko ry'umushitsi n'umwisirayeli ni ribe rimwe icyo mvuze ni igiki nibicare batuze biga ijambo ry'Imana Abango duhaguruka turirimbe nabo bagenzene harageze umwanya kujya gukaraba nabo bagenze gute nabo bakarabe itegeko ry'ibya Pasika nabo nibabyubahirize nugarabashitsi nibarangiza tubahe nabo bafungure Muriko muravyumva abandi bafungura nabisuzumye bakinenga canke se bakigaya igitabo ca mbere cy'Abikorinto ni ibisha 11 umurongo wa 70 n'umurongo wa 28 ngabantu ngo bamura bisuzume ngo barabe ngo uko bameze ngo babone ngo kwegera imeza y'iki imeza y'umwami ahantu ngeze muriko murahumva none turirukana nde umushitsi nasangizwe iki itegeko ariko wemeye ubutumwa nabo niyemere gukebwa mwakurikiranye abantu bahinduke bavuka ubwa kangahe bavuke ubwa kabiri